Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Belanda, Kenapa Michael? main ang kamakul. Aduh keleng. Makul, madukul. Keren tuh. Ih, kamu terus ya. Mister, Aku juga tidak tahu Michael. Emangnya kenapa? kenapa aku minta motor pakui? Liuk manin tak lepu nah. Kui kata ni barang katu dalik tak. Puah bela. Ha. Laburu. Alaku gaya. Kenapa aku juga gaya nu? Kukuhi, motor kata ni. Bagi musuh di Belanda motor ai. Kecek. Iya Michael. Mantap tuh bro. Kapai tahu kui. Bro. Dulu nama motor no di. Wah, ya lagi na biasa nih. Icu saya ke Belanda, kukui. Tabe bro di, tabe. Pak. Baju no Belanda ro. Maro tak si motor Belanda. Pagani. Dia nama buang. Wah. Dek, bro. Dewi gawe negara nu. Bro. Nak motor pak koi pake harus mato pamai gagaya na jadi. Sago harganya sama liangi. Masulit bro. Si tolu nolok na. Ni tu kami kampungnya monro, tapi ngeri tamata. Daripada masuk ke merantau, tapi dia gairi tamata. Dia mani pedi na. Belanda di. Yes Michael. Jadi nule merungnya. Mana sana nule merung? Mana aku dek tu nomor sepeda tu. Iya di. Pamer yang kali ngai? Pamerung Iya. Belanda. Kunci na. Ih, gue dari kantung itu ya. Yang ini. Yo, cocok nih. Kunci aja Belanda. Kunci lemari. Senang wah. Kunci motor No, I tidak punya kunci motor. Oke, jepai. Pereser kan tuh nun ke kapak kutu mendra. Pereseru. Tani aiga? Wah, tani ya apa? Coba bege nai. Coba nih. Nah, tidur nelok. Malu ai kan? Iya di. Malu ai. Akademi Masjid Belanda.
Motor na lah bro. Agar wali nakatini kun Cina. Iko mo ngonro si kumapake magaya. Kenapa ay? Iyo pa iko din rito muli kumagaya. Pero wag ka da, nakutanya di punan, jamay gagaya. Mage masiri na to iko. Kumani pa eh, cino kita pak. Ada lo ke perantau pedi eh. Atu tu gini. Sendalat. Tahu bro. Sendalat ku. Kenapa na dia mau pakai aja? Maja, nak ku pakai aja bro, di sopa. Sama pak. Sige pa. Tanggal na siya ni Mak Yai. Sige, tanggal na erotar. Dua serah. Sedi, dua, telu. Wah, ca. Mak biri siapa era malangi. Mecawe sih untuk mandri subuh. Ca. Dina cucu yang aku disapa paronda. Ya kamu pada si tendrolo. Si ulu kamu puasa si tengah. Bilang nesu maniki. Wah. Mo pila panggur po iya. Ya pas di kom melikakan rekan nalaliku mimandre de gagang gota si bawah. Bro, baru deh minta kan? Kenapa kata panggu? Ah, mamai. Din repokui. Di apa was dari kata tahu pada gagang mete. Di anu kadin menghayal ka. Fokus kalau ke kerei. Oh, cah maksud tuh ni mau jawab mu po. Kalau tu saya dinapa ke sistem. No cece dan aku mau pemok jok ni. Motor baru di. Wah, tanda motor baru, motor maitan ah. Cuma na perlu pakai. Tanda tahu pak motor nanti kaliku. Buat motor tomak apa? Tania. Tapi kalian tetap masih iri pang. Mana ka? Masa lo kamak gaya-gaya ke motor seolah-olah lain pun na. Iyo, napa lebih parah? Masa kata ni mia motor langsung kilangin jari ku pakai aja. Si senau pasu koncin dan apa makadai. Napa palu atau makadai. Oh, iko baik pun na. Si iri pasti ada panggu. Iyo, ya anu, itu songkori dia sebang romantangan kota anu. Agak muasnya itu temak ni roti ni napa kumacarita pak. Dia iseng agak muasa mak gaya memu. Pada tu sedih kenapa keruntu Andre. Memang ero poker memo matempo. Tempo. Iyo di panggu kator waseng. Liwa gayana tapi tenalena punah. Tapi kata tu tahu. Liwa balalana. Ayong ka? Gara-gara Sandro ini cakep-kepak jokai. Siguro ko luburay. Magi nang kajay ko lang nasuawula ang kinamak dato. Magi pa na panu mali-mali pa ko bro. Iyo panggu pak masing mabirin ramalang itu. Aku ramalang ka din di mana pakko ko betul-betul pesoy. Aku puasa iki. Cocok terus. Magi pa orna emasir. Dol tiara panggu. Cuman apa di warna nama
Nah, ya din rupau makan ke emas. Iya, mas nih, tapi gold asana. Gold, pakai deh, gold deh. Kira gold deh. Gold bawang. Magi baco. Hah? Kasir. Iya, Oh, bantah. tiga pemuli. Nah, ya naro tinggi cube na mero na mo de yo ya ada mentik tu. Iyo, kepa-kepa ka baco. Sandro salah saulai. Siguro ko lo buray. Magi nang kajay ko lo na saula to. Ang kinamat deto. Oh, iya. Tapi dia memakutan na. Itu boleh kila kemai. Oh, minum-minuman. Oh, ajak na baco. Dia minum-minum pak tu ya. Tahan dulu lah nah. Tahu kan penyakit rematikku. Ada hubungan hari mati nak lah. Kadoi bawan ni makto ya Tapi pakai wadi tabe. Situ kan ada gagal moli ki. Napa dia tu gagal tawari ki minum-minuman. Jadi kalau kin rewa ni. Iyo. Pak, macam cerita tahu ki kowe. Oh, tak boleh nak sedingnya bacok nak kipasa ka. Dia leto lah Iya pas aku. Mari di. Kata pandikan Rina. Cocok ni. Ini gampang. Sudah betul ki. Tu dah mani kat tu pai bacok kat macam mana tahu Nah, gua sedek nulis sebawan aku pura numala roti. Pakai bacok Sebenarnya tujuan aku lo mai sapa kat Pak Ronda. Elo suruh tedu kat Mandre subuh. Pak Tandrolo. Si ula kat puasa si tengah. Lega tedu kat motor Mandre subuh. Si mata tajang ka. Naya narwasa. Jaga mai lo ke Ronda ku bolai. Supaya kata tedu kat Mandre subuh tu. Tapi pakai wae. Aku aku tanya kat Paronda. Mau rumah tu dah tudang. Sebagian kota aku cocok ni tu pai nak ku Pak Ronda ku. Dek no mabela tu pelo sapa. Jadi iko mani matu lah bolai. Iya pemela ku kopi yang dekat Andre Aga. Pokoknya pada ceng servis nah. Aku ge pangku Kan ruasnya maka dah merompak kong kai. Wah. Pakai wae pawakina. Iya aku si bawang kotaku mau rumah tudang. Tanya kat Paronda. Aku lo ki Paronda lo kan siapa kon raro ya aku tanya kat Paronda mau rumah tudang nongkrong. Oh cocok ni. Deal tu baik bacok nah. Deal. Jadi mah tu tadi ku bolai. Jadi sudah apa nah? Tadi ku tu mah tu bacok. Makasih buat minuman nah. Roti nah kan. Nak budu nak ber. Dek meto namang kalinga atau paku gai. Di mantu kapak kadang kali nga. Kalau mete, ilalo na bita. Sa suka hatinya bicara. Apa na padil bawa, mina bateta. Kadang-kadang ni Paronda. Caputo ni roti ka. Kuya anak ko kapak ya sebalala din di. Nai pemilihan tersinggur ro. Oh di, mo tersinggung ya Pak 2 Andre. Alina nandri topi di. Makan topi di. Bro. Apa lah dak seding? Ni kayak baju ni. De temo lu ka sa pagi. Pani. Iyo. Wala bang, magkada bawan na lo kalau motor gaya-gaya. Hindi mo na magagay may ganding. Sa paangin. Berapa ni? Pada mondok itu. Tira salah dikira. Ita pa usuro lo kamali minyak kaluku. Para lepas si macule-cule. Hei, seding anak aku suruh naliwit tanah. Kira-kira tumis seding.
Ni pura cabut nak dik piga agar mai kolek. Oh bari. Kasih laju je. Kamu jama ke tu. Dek mita kira macam cabu baru. Na mita maka apa? Aja na wasa makutana apa kau bakutana ju jami. Nah bari. Tuan anu na tu Mana kajingkir di sini siapa? Lu Pak Biti. Ma, kasih-kasih nak kajing kiri. Ma de aruka. Ma, kasih ya Hei, garu, ma de aruka garu. Kita ya, de. Bari. Kangin aku mak de aruku ku tu Macam karir bulan. Sudah macam anti Rita bulan nu. Lu tu ni ramalannya Nah, ya narden repauto ngak banta, makaraka macam-macam aruka. Ada lewat nu nasa dengan pawang. Ita karo pula capak letuku Macaka. Kasih nah. Oh, mega matu pe jingkiri koi. Muhammad Iko mani bawang. Lo na pa lisu barina, perperika. Yo lisu no, kun robano pak docak koi. Oh, ya bari. Takule nasa dingin nak kulo kak lisu na pamutasi ka. Kasih tah koreo no koreo. Injak na bari pe darai kak kopi. Kurang manu kur medendre anak-anak pare kak minum-minuma. Matandra apa golana? Nih angka penyakit reumatiku. Lolo no. Kupai ni kak kopi. Bana pa ina bari. Siri gusa di dendre na taro laboro. Olo na wad di dendro lek gak rupaku. Nule lek gak na poso bena taro siri. Yusi, kajili-jili lah de. Pergi bergaya di motor laboro. Wisik gak makada motor na laboro. Olo na wisik makada motor na laboro yaro. Di ulama gaya-gaya. Iku set di Belanda. Jujur gak maniku nak mete ko. Kado-kado ke tu. Mbah. Siapa kalur Belanda? Woi Belanda. Maga ni lapanggu. Singgi pa. Sama na tukur motor na. Sabar Michael. Wah. Aduh. Nari-hari tak yaru. Natung kamat tu lalu mapita-pitahin motor na. Dek na cuci Belanda. Harus toki beli motor. Emangnya you punya uang? Nah yang naruh masalah na Belanda. Harus kita sapak doi. Caranya? Cara na di. Michael, apakah cara ini tidak salah? Salah paku kasih Belanda. Ai kan tidak mau pulang kampung. Ikut set di Belanda. Ini trik cara mendapatkan yang cepat. Tapi cara ini kan tidak benar, Michael. Wah, iku mega tu set diprotes nu Belanda. Elok ku mau motor atuh deh. Yes, Michael, ai mau. Anakku elok ku benarkan ni. Iku makadasiku agak cara tidak benar. Letik ku set dingi ku Belanda. Jujur gamaniku. Ku itu kampung Raja Pamasi tahu Mitana tahu ka masih na bantu na. Misen ni. Oh, oke. Kasi mo alatura ko tu Belanda. Mana luka. Ko tu.
menurut tudang ni. Jadi nak kong kata lalu-lalu nak baca ni ai. Okey. Tudang dulu. Jadi Cina nak kong kata lalu pakai masing-masing tapa nu. Yes, matkal. Cuba gak ekspresi muka nu. Ade nak cucuk Belanda. Magartai gaku. Thank you, matkal. Ku Belanda. Napa mati ko main hati ini? Memang magarta ko tapi lebih magarta pa eh. Kau tu. Oh, tunggu. Belanda. Nak apa ko tu? Kau masing-masing nerita Belanda. Matkal, ada orang matkal. Ekspresi. Main apa kur Belanda? Malah lemani kuerita. Kan cik baca. Sedekah tak mau kap pulang kampung tapi tidak ada uangku. Amasian itu baca. Iyo. Liu kasih amasian anggota aku. Kepai. Anu iya, maraja mas sedekah kat tu baca. Iya, makasih. Belanda. Gena maya dua sebuah matampar lo kampung. No, matkal. Itu hanya pembeli wai kaca-kaca saja. Allah. Dia nak gena pak. Aku sikui. Ada bawan ni. Ikut sedih baca. Kepai. Kena itu apa itu? Aku ya Belanda. Belum, matkal. Itu hanya bisa dipakai tampak petik-petik sampai di depan saja. Jadi dek pemula tu ke kampung Belanda. No, matkal. Oh, adik benar tu ke kampung anggota aku. Ala bawan ni. Nak kiri tu juga ya masuk ku haji. Haji bawa mi ha. Tak kulena sedihnya baca ku lihat jika. Kepai baca Sebenarnya ya baca panggil bembeku. Tapi mau biaji si Kak Denre. Tersentuh sedih hatiku. Nama mantaji haji mau tu cita-cita aku ya. Kepai. Makasih banyak Haji, makasih banyak. Ternapodo sekeluarga ki 7 keturunan. Mendrek mana ki Haji. Makasih baca makasih. Amin ke Belanda. Amin. Tega Denre dengar. Dari sini dulu. Oke baca ya, baca mana mana ni. Patapak PT-PT nu lariolo. Sebab panggil kaca-kaca nu. Makasih Haji. Iya. Hai. Aku udah matuk mendrek tong Kak Haji. Amin. Dia nak kapak deh aku baca. Lo ke Peru nah. Makasih Haji. Magi Belanda. Nak puji-puji tu tahu. Kalau mana tu capu. Belanda. Dicela. Tai Belanda. Weh. Madain aku 10 tapi puji-puji pakuro. Gini ni beli motor. Yes, matkal. Gini tu ni wang liak kaluru. Dek nama kaluru 10 Belanda. Saya juga bisa beli makanan. Puah, iku Belanda jak nak beli makanan. Bah, leceh sikit. Hehehe. Apa ini? Baca i. Sesedek kakak. Puah, di tanah ayai.
Bacana, sedekah tak? Mau kak pulang kampung tapi tidak ada wangku. Oh. Bawa mi. Dia mau baca sedekah aku. Masalahnya tidak ada uangku. Kapag ya tu muka ni na uang kapag sana. Ini. Iyo uangnya ni. Masalahnya pembeli minyak kaluku na bapakku. Kamu runtuk minyak kaluku? Tidak ada. Cocok ni daripada digaguna nang kang mas sedekah aku. Lau no si malam munro. Betul, tapi itu kan anaknya. Wah. Ini kusuk di Belanda. Mana iga anak? Yang jelas nak kai. Mana? Kalau salah dikira. Angkai pai. Tapanan suruh lo kasap minyak kaluku ya. Pak macam ni kalau kasap minyak kaluku dia gagal runtuk. Mana cek deh? Mana si pelik dia gagal tu. Kan dapat pakai mak bete. Mai pemeta makuku. Kira meta ka puat tuli lima ni pak balu-balu Magi na mo tamako minyak kaluku aseng. Tepe do ye. Nah, 5 keleng. Hei. Magi nalay. Nasita ngaka maka dari sedekah gai pada kampung anggota na. Lah bebe peta tahu ya Lalu nanti tepa bebe kero. Tegay. Ngka kermai. Cukup. Peta kat tegay. Bilang ngiru penghasilannya Belanda. Lila anu. Sedi. 2, 3, 4. Tambah si Dendria itu. 500.000 matkel. Mai nang ka 500 Bu Belanda. Setengah juta. Oh, setengah juta. Iyo. Tanpa Dendria 10 sebu. 2 sebu. Jadi total na setengah juta 10 sebu 2 sebu Belanda. Banyak matkel. Iya Belanda. Matkel. Dak duk Belanda. Nak pikir-pikir ini pakai panjar motor. Taruh ni rei tarik. Yang jelas no pura ni pakai magai seminggu. Gue Belanda. Haji Bari. Oh, Haji, dah melok toki mas sedekah. Sedekah ke tu. Kaya nak aku lupa bebe. Belanda. Anak pe Haji Bari meru. Iya matkel. Di pet di mumpauak kan. Ai tadi mau tanya iu tapi iu potong pembicaraan ai. Bebe matukui ke Belanda. Kau bebe tu. Bebe agak Haji. Agak bukti nahi. Lu suka ampu Belanda Ya. Ke Belanda. Ulun Haji. Ya agak. Beri Haji. Napa cuy ni kasih ulun na Belanda Sama anu dan orang kali ngama cerita. Ya tu dia lo kau pakai panjar motor. Wadi Haji. Dek ke tu kahe mu tulis kowe sedekah. Napai kau tahu balok balance tu doye deh. Mi semua gaya anu ni zaman-zaman ni. Patipu kau sendah Ado salopet aku macam-macam apa kau Iko. Dek lagi lan mata ramalang. Harus na pada ceng nyampe nu. Akamal aku. Aja mu tambah-tambah dosa nu. Ada iko sifat 2 tu. Mage Belanda. Ang kalingero. Aja menipu mado salupe tau Aku mapet di tono. Aja nemu kaita-ita. Tahu motor lo to motor. Ya naro akda. Jadilah diri sendiri. Aja nemu kita tahu makda mai ga duit na lo to mai ga duit nu. Ma kita seding aja. Kau mak to. Oh, ya tu apa Belanda? Dupai matkel. Oh baco. Ala dia singkat kuku mai. Maga ki calon ngaji. Pakai baco Parewakan nero din redo do sebue. Apa lupai na suruh ka bini ko beli terasi. Oh, aring Belanda. Jaro. Masa dekat toko kah? Iya, Pak. Ada menguli Pak Haji. Iya, Haji Senior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siaga masa dekat ngi ko? Ko iya wai Haji. Dek mepoi kada siaga sedekah ngeng. Cuma si ko lampai.
Dek napa tapi napa yang jarin na. Padamu. Jadi pada tu morengnya Haji, dia tu pau ya, ini pawi. Iya bisa mah. Aring ide nero, tede dengan anak kero sirat ya. Magi Haji. Patipu ya he, mak bele-bele mi ke dalam rewak kampungan kota na. Aring ide dah. Astagfirullah, yi ku baco. Cede kan tipu, panggil bembe kuto na. Tegian polo na. Aring Belanda. Weh, bunyo. Jadi kemana dek nu ketu dek nak koi? Depa 10 video sebuah ji. 10 video sebuah aring. Gaya. Dek nak kata? Iya ji. Membara rewe di. Ya Allah, semoga dia nagaga penipu di dunia ini. Amin.